April ni som pathum news commentary chuan Iran war tho ni na tur niom takalang boruak in mung mek chungchang kan soidona Donald Trump a inhrosa na sa Hormuz khár tum veta United States tan Hormuz apoimo ve rengem Hormuz le Iran war finance heng te hi bichian kan tum donani US Iran Islamabad in biak na chu papakhat revival camp lut lo cham an soyang dewin in biak na an nei mek lain trama ain ro sarenga palaite an hofelte te a mani in lumatangin war of words psychological war trong kama in rikrap na an tran le chu anita der mai Donald Trump warning tharber Khawvel economy ache zonga ngong thei nga la oma chu Strait of Hormuz khár tura thupek achwa kha ani Hormuz hi Iranin athunun meka Islamabad in biak lan khan US military destroyer pani chu Hormuza anlova chwa tira IRGC Navy warship 121 Sepa Navy station chuan US warship chu warning apea USS Frank A Peterson atangin intan hlau thon tur kan omlowe International Maritime Protocol in aphal anga wak chuak kan ni ti in Iranian Navy te an changa ral thuam chelek na athleng zui lo hlawani Iranian Navy hian US warship te hi an hlau lo ve hle ni in alanga Sepa Navy chuan Hormuz chunga long omte tan riat tirna an puang nga la indolong in mu chuan kilometer somparuk dana omrau achan chu kap turin kanin ringreng to ani ti in radio service an pechuak hialani US po hian a hlau lova indolong atirngam ve ngatania a huai jok ero an la omlo timai tiang April ni som pani nimin khan Trump chuan in biak na chungchang ti hian asoya civilization will die ti tongkam khan Iran chu in biak na do kan aswai thlengani ati civilization will die omzia chu Iran mason na changkan na le athai na zongjong ti chiat sak veka avau ti na ani ber Trump chuan Hormuz khár saka avau le ta a hei hian Iran chu in biak na hruailut la in kandu zongjong min pevek donani ti in Sunday features Fox News April Trump admin chuan adu emo du lo emo kongdang om to lova Iran nornan Strait of Hormuz chu du sakle thlaibik lovin a khár khip mak don ta US presidential order chu US military central command in abo zui ngala US hun bichiara April ni som pathum jingdar som kaini lamat laidar sari dariat vel Iran sanaat laidar nga le achan vea khár atuma Iran ports Iran ramatanga chuak longjong a huam vek dona ramdang atanga chuak tero a huam don lo ni in central command chuan atar lang IRGC Navy chuan Hormuz an thunun zia puangin indolong Hormuz alut chu na takin kan changlet don antia Iranian military Khatam al-Anbiya central headquarters chuan thuchua siamin Iran port a himlowani chuan Persian Gulf le Gulf of Oman zongjong a himbik lowang ti in an khoipha ka piang zo an tumlo US President Donald Trump chuan nimin khan truth social engrampo Iran hena toll tax pe te chu kan dang vek don Iran in min kap hlekani chuan kan phindar vekang ati President Trump hi atong tam lutuka athupek hi achiang lo lek thin Hormuz khár makan tume mokan ti lain Iran hena toll tax pe te chau atile loya Iran port atanga chuak longtenge dan antum Iran hena toll tax pe te nge Hormuz hrim khár antum jok ahuna thlenganga kan chiang ve mayang US hian engwanga Hormuz hi khár tum nge ani Iran in Hormuz akhara indoma ni tin longza som ngarwalin anpal tlang thin kha Mars thachung jong khan longza som nga vel an chua a ASEAN rama oil tlak chamna asan pha hle United States point asok khok atwar ve ma se Hormuz hi amamo kherlo Israel le US hian oil lak lunan Strait of Hormuz anmamo lo chuti nisi engwanga Trump hian Hormuz hon hi adu viau nge Hormuz hong tura Iran anor reng lain khár atumle loisia heng te hi chui chian tumila
Strait of Hormuz hi khermei taka soi chuan khár ani reng lo hei hi Iran Foreign Minister Abbas Araghchi point voi duai lo alo soi to kha Iran hian US le Israel tan khár ani ati ve boka ma se US le Israelin anma mo lo tlat chuan an tan khár le hon hian omzia anei thui lo hle helai takhi logic and philosophy thiam angai na ani reng ani Iran chuan long pakhata US dollar million ni toll tax lak adu wang lekin vau khanna asiama India China Japan Pakistan Thailand Sri Lanka Bangladesh ASEAN ram Middle East wial thei ringa nung ve ten Iran anton lungoi angai to a Iran hian poisa amuringot lova US thlop tu te anlang sar ngam to lo Iran hi US sanction awangin economy din hun athalova Hormuz sumnara asiam thei hi phei chamman ang tlukani United States la chu kiltina ven thon tur anei veka Middle East Iran tiamin oil an thon chwa lo chuan Russia in alom lutuk dona chuwangin Iran war nuwa Iran sanction alipa oil arhal tir charcharani Mars thachung khan Iran hian nitin oil barrel 1.85 million apechuaka February thla ain nitina oil athon chwa hi barrel nuai khat ain atam ni in kepler chuan atar lang Trumpa former US ambassador to UN Nikki Haley chuan ti hian asoya Trump hian du thlantur anei to lova Hormuz hontum mai lo chu Iran hi kandang thailawani chuan Iran hian inkarnatur annei saklia don lova indona proxy war beizel turin sumle pai anga twal donani ballistic missile nuclear thlengin an siamle thaidon ati Iran summu hi ataman yang US atangin zangna domna abeisai to lova toll tax atangin US le Israel ti chiate kan din thale don antimaya an rilru aha mel lo hle US chuan du thlantur dang anga talwa Iran economy ti chiat nan Hormuz athunun angai ve ta ani Iranian oil dan cha ani chuan Iran sarkar hnuaya thokten hlo an hmudon lova Iran sarkar laka helna po om thei turani tin ral thwam leina tur an nei don lo boka indo hi antlin railowang chuti line Khawvel puma oil man akai sang zel dona crude oil barrel khat US dollar za somnga akai rin ani indo ma US dollar som seri panga ni thin kha 100% deu thoa asan chuan US mipui an phunle supanga Republican Party chuan athat pui don lo November thakhian midterm election na omdona Iran laka chak eng angma se US mipui khwan hreom antuar peilova thilman kaisang hleka wangin Trump admin tan Iran war hi chiat na ani thei kumsang ni sompariata Iran nuclear agreement Trump admin in achwa sanatang khan Iranian oil hi sanction ani to a ma se Iran war wangin Trump admin chuan sanction a hli hei hian international politics rille thuk zia hi ati chiang hle in ka hria military atanga thlir chuan US hian Iran hi anhe chiang ngotang ma se indo hun hi afuchia lo ni berin alang Traman indo atana aho tenen an chut swala thakhat chunga zo fel antum kha Iran atlom du lo ceasefire duin US abuaya China malak na hnuaya Iran chuan in biak na lam ahoya US ahlo cham chiang hle ani Iran uranium le nuclear ral thwam malak na zongsong bom chevek sela chuan hei hi dimana atel to lowang US Iran war awangin Iran hi ramdang te za le ngai ro pui ahlo tir ta mek ani Trump admin hian tlak huamin ven thon nei mia lovin Iran hi chubor bor sela thu chwa nei thei to lo tur khopa aphin dar vek lo chuan Iran hi rising power turin atat thiam lek ani thei Strait of Hormuz a US in Bauruak Asiam chuan ASEAN ramten Iran chu in biak na kalpuile turin an thlem thei dona China bok hi Iran zilhau thei tur ani ASEAN ram Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Timor Leste Vietnam te an mangang President Trump thinrim top khok Khawvel in atong tur chu ASEAN ram foreign minister som pakhaten virtual meeting voin khan an nei ngala Strait of Hormuz a longle thlona zalen taka akal thainan malak dan tur an soi hawani
Middle East buaina hian oil harsat na ringot athen lova aluminium le fertilizer supply abuaya agriculture lam anghong telani. Russian President Vladimir Putin chuan nizan khan Iranian President Masoud Pezeshkian abia a Middle East buaina are theinan remna palai na tho ain huam thu ashil. China Foreign Ministry thupuang tu gozi ku chuan voin khan chanchin bumi temha a US le Iran chu ceasefire agreement anga om turin ange na Hormuz zalen taka aom hian Khawvel mamo achangani ati a boina tipun lun zonga chelovin in biak na le sarkar indor na manga in rem na lam hoi turin acha ani.